Karibu kufuata kipindi chetu kipendelevu Amka Jamaa. Kipindi hiki kimeandalia mada nzuri. Tulikuwa katika teritwari ya Kabare kutazama jamaa mbalimbali kwa ajili ya sherehe tu za Bonane. Sasa tuko mwaka mpya na tulijelekeza Bushumba kwa kutazama watoto, wazazi, na kwa kipindi hikyo tumefanya je concours na watoto wanafunzi pia, na kwa wazazi vile vile waliintervenir mwele je concours, na tukasherekea pamoja Bonane kwa kugawanya chakula, kinywaji na mavazi kadiri Mungu alitujalia. Basi sikuwa peke yangu katika kipindi hikyo ama katika sorti hiyo, nilikuwa na wenzetu, nilisindikizwa na wandugu mbalimbali, hasa wenzetu wafanya kazi, na tulikuwa na dada Mariana ambaye tunakaribisha katika kipindi chetu. Karibu dada Mariana. Asante madame Hortense. Unasema je kuhusu sherehe ambayo tumefanya pale Bushumba hii siku ya 5 ambayo imepita? Kwa kweli kenye naweza kusema kwa ile sherehe ambayo tulifanya ya kusherehekea mwaka mpya na watu wa Bushumba, kwangu mimi ilikuwa surprise, ndio gisindeza sema, sababu accueil ya kwanza yenye ilikuwa réservé, ilikuwa du jamais vu kwangu. Watu wakamanifeste vraiment joie ya kuona watu wenye banakia batembelea, wakamanifeste joie ya kuona wageni, kitu ambacho walieleza ya kwamba hawapati kila mara. Ndio maana ilinifurahisha mie peke yangu, ilinifurahisha sana sana tena sana. Vraiment c'était une surprise pour moi de voir ile accueil ya ville. Basi kwa accueil ile ambayo tulipata pale ilikuwa accueil nzuri, na kwa hiyo kabisa tunatoa shukrani kubwa kwa Mwami Kabare Rugemanizi 3 Alexandre 30 ambaye alikuwa pamoja nasi, sababu alidelege chef de groupement ya Bushumba Bwana Benjamin Chimusa ambaye tulipitisha naye pamoja ile sherehe, na kabisa wakaaji wa Kabare walifurahia kumpokea delege wa Mwami, na tunasema Bonane kwa Mwami Kabare popote pale kuna tufuata kwa muda kama na huu. Tunasema Mungu akubariki, Mungu akuchunge. Bonane tena kwa chef wa groupement ya Bushumba, bonane kwa wakaaji wa Bushumba wote. Basi da Mariana siwe kuhusu ile je concours ambao tulifanya na watoto. Ilikuwa je concours ya kuevaluer kama watoto réellement banaendaka ku masomo, na kwa zile ma questions zilikuwa ma questions za culture générale. Ulionae constat yangu kwa ile question ya culture générale et les jeux concours ya batoto, hata ilikuwa ya batoto bazazi walikia navo intervenir, mais ikaleta ambiance ya mzuri. Inaonekana kwamba watoto wa Bushumba gisi tuliona bako na culture, bana soma bien, alakini biko na malakune mbalimbali. Juu après pale saa yenye niliona vile, nikakuwa curieuse kusema nikutanane na watoto ba mwani baulize, unasomea wapi, mwalimu njo nani, unasoma klase gani? Mtoto anakuonesha tunasoma hivi lakini dada yangu tunakosa makaye. Tunasoma hivi lakini kuko sa tutakosa sakosha kubeba mo makaye. Donc des enfants biko na besoin ya kusoma zaidi, na ya moins biko na manque ya outils, ya objet classique. Donc sindesema ndio nakia kuambia siku tena nakuya huku uniletee kiato, uniletee na mimi sakoshi za ile yako. Tu sens que mtoto biko mu besoin. Ça c'est les besoins. Banapenda batu babasogele juu nabo baseme ba étudier mu confort sa ya batoto bengine. Nasikia mtoto kona akili, mais quand tu vois ma condition yenye na somamo unalia sana. Oro bale batoto njo bataongoza nchi yetu kesho, bale batoto njo ba responsable ya majama na kisha wanaongoza nchi. Basi yue kama unaweza sema nini kwa ile makae tulibagabulia, hata kama zikuwa za mingi? Oh la la, unagusia fasingine ya mzuri. Le plan éducationnel, ile plan éco-éducatif en tout cas, senye tuligabula ile makaye. Il fallait voir
hata batoto wenye abakukua bazazi walikuwa pale si baka regrete nipatie na mie nipatie mtoto wangu. Donc mwenye mtoto haiko hapa naye anakosa. Bataona ma video ce que nous sommes en train de raconter hapa. Bo peke batajionea kwa macho. Asa nipatie na mie hata moya mtoto apate. Senya nilimwambia, "Mama, autenda wewe kule chakula sasa na bengine hivi tunamaliza kipindi." Mama yangu mimi nimeshapata kaenda patia mtoto. Mwaka ya masomo ilikuwa makaezi isha kuandika ni nguvu. Ndio nisemele makaesa ilipana ilibafurahisha. Sheko tuliona tunabeba kitu kidogo. Gisu ulikuwa unasema, "Eske hizi makaezi tabaenea? Eske tuache kubeba makaezi mimi naona nza kidogo. Twende tunaele kidogo." Basi kwa hiyo tunasema asante kwa mama wa Maison Sims ambaye tupatie ile makae kusudi tuhudumie watoto ambao hawana gisi ya kusoma, watoto ambao hawakueneza makae ku rentrée scolaire, na kabisa ilikuwa baraka. Na pia tunamkutakia mwaka wa heri, mwaka wa baraka. Mungu ainue kazi za mikono yako, sababu umebariki, umejenga jamaa nyingi huko Bushumba. Basi watoto walipokea makae, wakapokea mabike, watoto wakapokea mavazi. Sio naweza sema nini kuhusu mavazi, sababu kuna wale wazazi ambao wana mavazi nyumbani ambazo hawavale tena, lakini unajikuta peut-être wanaanza kulunguza, ijapokuwa kuko wengine bebiko muhitaji. Unasema kwa ile kabisa vyote ni vya kulilisha tu, ya kuleta huzuni. Nabo peki gisi niko nasema wataviona mu video zenye mu video yenye itakuya, balikuwa wanapigana juu wapate nguo. Nadhani hawezi ni contredire ulionaka. Balikuwa wanapigana, unataka tosha chemise ya mtoto, huyu anakuya na bulula, mwenzake anakuya na bulula. Unataka tosha hiki, wote banakukuya mona shindwa ugabule namna gani? Unasema ndio lete ordre utapatia huyu na huyu na huyu. Huyu na anakuambia na mie nguo ya kuvala. Donc ile manguo shetu ndana negliger aseme hapa kuko siwezi vala tena ile na chuya, hapa kuko mstari fulani na katika. Tunaziaomba watu aende hata kwa tayari baipitishe yako uzi. Ingo ishakuwa demoda, iko kutan tena. Haiko kutan kwako kwa mwingine ni nouveauté. Wewe unaona ni kitu yenye ulivala mu 2004, 2005, 2006, 2025 bengine bangali wanahitaji. Juu sasa ndio naka gisi wala mama kwa watoto. Sasa ndio naka umoya wa mimba se namwambia mama, kumwisho unaweza kusema nini sasa kwa siku ya leo? Aseme sijua niseme nini. Mimi napata nguo ya mupya, mwaka inaanza mnaniletea nguo. So unaona yanaita ya mupya. Weye ulisema siwezi tena tia hiki mwili acha nipane. Jiulize. Nakumbuka ile saa ulitafuta pana nguo, unasema turudishe hii na katika. Hatuwezi patia mwingine nguo kukatika. Ule mama akasema, "Ye hapana, leta tutabeba kwa tayari tutashona." Na kasikia anabarikiwa sana. Ndio hii. Basi kwa wazazi wanaotufuata, shauri ni kwamba tutoshe mwakili zetu, bataniloga, siwezi kupana nguo, siwezi kusaidia mtu mwenye sifahamu. Hakika kuna wale ambao wako muhitaji. Kama vile dada Mariana nasema, ile nyona zarau kwa mwingine ni sape. Kumbi tusilunguze manguo nyumbani, tusitupe manguo wala tusiseme wataniloga. Wewe toa tu ile roho ya upendo, na njoo yenye tatuma Mungu anakubariki, na nguvu za uchawi haziwezi kuwa juu ya yule ambaye amefurahisha Mungu. Biblia inasema Mungu anafurahishwa na yule anayeshughulikia masikini. Basi hatuko mahubiri, lakini ni shauri kwako, shauri kwangu. Tusisahau wanyonge. Na siku hiyo tena niliona tunagabula chumvi, sabuni, ilikuwa kama ni vere moja, kama ni vere mbili. Unasema kwa jambo hilo? Kwa ile nayo ndeza kusema kwanza, mbele ya yote ni kuambia watu kwanza tusikwe tunatupa chakula kunyumba. Hata ni kijigo moja maragi na bakia kusani watoto walikula wali mchana, tusikwe tunatoka. Unaobliga mtoto amalize ile chakula, unampatia vya tamaliza au unapiga vyenye tamaliza juu biishi. Jua nini mimi nasema vile? Wakati tuko tunagabula ile chumvi na ile sabuni, mama mmoja akakuya niambia mumasikio, ase dada, mimi naogopa kukimbia kupigana hapa, nishakomala sana kupigania vitu. Kwani machozi kanitoka, naogopa kupigania vitu. Angalia hata unitoshe hata ni sachet moja ya chumvi tuigabule bawili,
nipate chumvi ya kupiga. Des fois tunaanza kapiga saba tu ya regime juu najikuta mimi nakosa 100 francs ya kwenda kubalabala, si juu kukwetu tungali tunapima chumvi ya 100 francs. Mimi nakosa 100 francs ya kwenda kubalabala, kwenda kuuza chumvi. Jirani atakwambia unanilomba kila siku na mimi sina kwa kutosha. Angalia ile chumvi ya temu kwa gabule par 2. Unipatie kidogo, pati mwenzetu naye kidogo. Nikasema maisha gani? Kumbe kuna watu wanaishi hivi kabisa. Na mwingine iko nafanya ile chumvi anatupa, chakula libakia kidogo anatupa. Nikasikia moyo. Ile saa nikasema Mungu nisamee. Duna mimi kunaweza nifikia wakati mimi natupa na saa hii bugali haiko tena ya kukula, baliacha kumeza mimi natupa. Mungu endelee natupatie ile roho ya kupana, tusikie gisi bengine biko bana babaika. Asante da Mariana. Basi mambo ya kuzungumza ni mengi, mtajionea wenyewe wakati teknisie kuna balance ma image, mtaona, alafu kila mtu akamate jukumu ama uamuzi wa kusema na mie tangia leo litasaidia ndugu yangu mkongomani ambaye iko nasumbuka, ambaye hana chumvi, hana sabuni ya kufula manguo. Watoto biko ku village wangani wanavala manguo uchafu sababu habana sabuni, bengine wanatembea migulu kanya, habana viato. Na wewe uko na maviato mnyumba, uko na mastoke mnyumba yenyewe, unasema hii mtoto wangu haizi vala tena. Kuko wale ambao wako muhitaji. Basi tukusanye vile vitu, wakati uko na besoin ya kusema nifanye apostola, unatukontakte kama hauna uwezo ya kufika kuma interieur. Sisi kipindi Amka Jamaa Famille Debout RTNC tuko tayari kufikisha ile michango yote, ile misaada yote kuwale ambao hawajiwezi. Basi karibu teknisie ubalance kwanza maimage ya gisi tulitembea pale Bushumba, alafu tutaendelesha mengine baadaye. Owarenga wakabiri nagwere yaje kado mone birayumana zinako nani Kamungu Nyandu. Kamungu Nyandu anataka conjuguer verbe manger au futur simple forme affirmative. Allez-y. Conjugaison. Nous conjuguons le verbe avoir, manger, mange en futur simple. Je mange en glacé. Je mangerai en glacé. Kamungu Nyandu. Il faut conjuguer, soit posé. Courage. Elle mangerait. Ok. Les noms c'est Ok. Passé conjugaison. Je conjugue le verbe manger, futur simple. Je mangerai. Tu mangeras. Il mangera. Nous mangerons. Vous mangerez. Il ou elle mangera. Est-ce que les garçons ont réussi? Les filles? Oui. Ils ont réussi? Oui. Alors on applaudit pour les garçons. Vous voulez conjuguer quel verbe? Le verbe danser au temps présent.
Pourquoi autant présent? C'est trop simple. À l'imparfait. Oui, À l'imparfait. autant. À l'imparfait. Oui, autant. Hein? Simire, hein? Ok, allez-y. Conjugaison. J'ai conjugué le verbe à l'imparfait. Je danse. Je danserai. Tu danserais. Il danserait. Nous danserons. Vous danserez. Il ou elle dansera. Est-ce que vous avez réussi? Vous êtes sûr de ce qu'elle vient de dire? Non. Ah, l'équipe va sauver l'équipe. Je ne danse pas. Tu ne danses pas. Il ne danse pas. Elle ne danse pas. Nous ne danserons pas. Vous ne danserez pas. Il ne danse pas. Elle ne danse pas. Est-ce que les filles ont réussi? Non. Les garçons, les filles ont réussi? Non. Ah, les filles ont échoué. Le nom du gouverneur de la province du Sud Kivu. Les garçons, le nom du gouverneur. La réponse est les garçons. Les garçons ont échoué. Quand vous avez échoué la première question, sauvez votre honneur maintenant la deuxième question. Comment s'appelle notre gouverneur? Il s'appelle? Les filles ont réussi? Non, c'est déjà. C'est qui? Jean-Jacques. Hein? Donc vous avez Ici. Jean-Jacques est ici. Allez, Ephraim, réponds alors. Le nom de notre gouverneur s'appelle Jean-Jacques. On applaudit pour Ephraim. Le nom de notre gouverneur s'appelle Jean-Jacques Pouroussi. On applaudit pour les garçons. Le directeur de la RTNC. Amine. Les noms. Le nom du directeur de la RTNC s'appelle Patrick Youmou. Est-ce que les filles ont réussi? Oui. Ah, on applaudit pour les filles. Ah, quatrième question. Qui va nous dire RTNC en toutes lettres, ça veut dire quoi? RTNC. Parce qu'on parle du directeur de la RTNC, nous devons savoir l'essence de la RTNC. RTNC. Les filles? Ok. RTNC signifie Radio Télévision Nationale Congolaise. Oh, on applaudit pour les Vous avez réussi combien de questions jusque-là? L'équipe, 3 seulement. Oui. 3 sur 1. Question ya mwisho mwataweza iko na kado. Kama ni kwa mama, kama ni kwa watoto, kama ni kwa kaka, mwanaweza ile question mnampatia kado sasa hivi. Tuko hapa ni RTNC Bukavu. Ndio. Watoto waisha sema maana ya RTNC. Waisha sema kiongozi wa RTNC. Sasa mtuambie frequency ya RTNC. Tujue kama mnafuataka kabisa radio yetu na televizio yetu. Mwanajua frequency ya RTNC anatia mkono yulu. Ni alama kujua kama mnafuataka vipindi yetu. Numero yake 93.8. 93.8. Nani mwingine? Nani mwingine? 97.0. Banani yuko pour 93.8. Bana 93.8. Yoshi. Mwingine mwako na jibu ya contraire kwa hili. Nonande. Tunaapplaudire kaka basi. Kama hautupata kwa ile 93.8, unatupata ku 87.6 FM. Sawa? 87.6 FM. Ale watu washaliwa kama mwenye anaongoza Kabare ni Mwami Rugemalisi kwa. Tunapigia watu. Tunapokea shefu wa Bukuma ya Uchunga. Basi aseme neno moja. Watu karibu wao. Manyama mulamusize. Merci.
Hapana, ruwala msize. Asante. Nadhani tuko si wote fasi moya na bonne fete. Nadhani hapa kwetu Luangoma munaona famille ya Ilibakeir. Ningu mwene muli famille, ifo kwanza kapiga vigelegele, ifo kwanza kajua bisi tutaishi mukabare yetu, mubushumba yetu, mu Luangoma yetu. Njo kesho tena tufete zengine mafete. Baba jinsi tunatuona hapa, sisi ni kipindi Emission Famille Debout amka jamaa RTNC Sud Kivu. Tulisema tukie kusherekea pamoja na wandugu zetu bonane zaidi watoto. Kwa nini watoto? Hakuna jamaa bila watoto. Tunajua jamaa inaundwa na baba, mama na watoto. Na kunoweli tulisherekea Noeli na watoto wa Nord Kivu, watoto wakimbizi. Tukasema hatuwezi kukosa kufika ku territoire yetu ya Kabare kusherekea pamoja na watoto na wazazi bonane. Ndio maana mnaona tunafika hapa. Tumefika hapa sababu kiongozi wetu wa RTNC Patrick Kyungu Silimu ametusindikiza, ametuambia mwende msherekee pamoja na ndugu zetu. Na kwa hiyo tulileta kinywaji kidogo na chakula kidogo. Tulijua tutakutana na watoto tu. Kumi na wazazi nao wanawasindikiza. Unasema hivi hakuna mtoto bila mzazi. Tulikuwa tushaanza na konkuru yetu, konkuru question réponse na ba garçon na ba fille, tukaona ba garçon wanaganye badada. Na saa hii tunataka wapatia makado. Ile kado ya kwanza mwami yepeke ndio mwatapana ile kado kwa ba garçon. Tulibaletea kabumbu. Ile kabumbu ni kusudi tuforme equipe ya bushumba. Huyu kaka ndio alionore groupe ya ba garçon. Atakuwa kama atakuwa koche wa equipe siwe. Yeye mwenyewe ana sauver honneur ya ba garçon. Anaonyesha kama ba garçon kabisa wanakamata masomo serie. Sasa tunatapa na hii symbol ya equipe yetu ya batoto yetu hapa Luangoma, na ile equipe tutainome Alexandre Sport. Alexandre Sport. Unasikia Alexandre Sport? Ndio. Mwami wetu ni sportif. Okay. Nenda ile Alexandre ni jina ya mwami. Kisha tunatia sasa Alexandre Sport. Sasa tutaanza kuuliza ile Alexandre Sport ingaliki? Tunaona kocha hapa. Wala. Tangia leo tuko na ekipe yetu Alexandre Sport ya Bushumba. De la RTNC s'appelle Patrick Kyungu Silimu. Ok, on applaudit pour l'enfant. Ça c'est le cadeau que la RTNC vient d'offrir. Martha nipokea na furaha Bushumba na kanimbia. Naye yake cadeau hii. Hatuwezi fika mu territoire yetu ya Kabare bila kujulisha baba yetu mwami. Sasa na hivi mwami alifika delege mwenye anamrepresente hapa.
tulikia na zawadi ya kupatia shefu wa kutuma wetu. Hatukia na vya mingi papa. Hii ni symbole tu ya emission yetu, ni calendrier na crepi. Kama wanaruhusu kuvalisha hayo. Tunashangilia. Mimi naweza sema ninawafurahia kwa venye mnafanya kwa siku ya leo. Mnatukulisha bonane butumbi na kumavazi. Sivile? Tunafurahi pamoja na nyinyi. Kwa siku ya leo tunafurahi sana sana tena sana, na muzidi kusindikiza mama yetu Hortense. Mama Hortense anakumbuka sana watoto na wazazi kama kadhalika. Tunafurahi leo tena kumuona, lakini ya mbele mwezi akenda tusaidia sana watoto kwa masoko, bakapata uniforme, bakapata na makaye. Juu majorite huku kwetu tuko nyuma sana. Lakini nasi kuona nasi mko mnatutembelea tunasikia fiere sana. Kumbe nasi tunajulikana na batu wengine na muzidie maramia. Tunashukuru kupitia kiongozi wa RTNC. Juu anakumbuka sana sana watoto yetu na bamama. Abagishia Hortense agishie furaha, agishie kabisa kubona na mababona mama mperobe kabisa. Mungu abagishia bahebe Mungu abagishie kubona na mama Hortense. Mungu amugishie kwa mambo munyu na sabuni na makai kwa kuja masomo. Siku ya leo mimi nafurahi. Hivi mnakia kwa tunatia makado za watoto, makai, hivi na umo. Hatukuwa na maradio, wanakuwa na maradio, wanafuata. Tunasikia kama tunapita kwenye viko wanapiga maradio, ndio tunasikia. Neshi hatukuwa na maradio. Hivi tunafurahia dada yetu, furaha tena sana. Mungu amsaidie na radio yetu endelee mbele. Patrick Kiungu Silimo, Mungu amsaidie na mzidishie na shie bakwe wanatukumbuka, akwa naangalia dada yetu furaha, bakwe wanafika hata huku na shie batusaidie. Hatuna maradio, hatuna manini, shi tunapitaka kwenye tunapita wanaanza tuambia vya radio na tuyajisikiliaka na tufanye nini. Tunakuwa mamigo. Hakuna usiloliweza, hakuna usilolifanya. Wewe waona mwisho kabla ya mwanzo, Mungu. Hakuna usiloliweza, hakuna usiloliweza. Baba, hakuna usilolifanya. Wewe waona mwisho kabla ya mwanzo. Basi wasikilizaji na watazamaji wa kipindi Amka Jamaa Famille Debout, mumeona namna mambo yamepitikana, mumesikia malalamiko ya wakaaji, masue yao, na tuseme hivi kwa kipindi hikyo tulifanya je concours. Mwele je concours kulikuwa kampi mbili ya wadada na wakaka, na wakaka wakaramporte victoire ile siku, tukawapatia prix ambayo bwana Benjamin Chimusa, chef de groupement wa Bushumba, aliremettre kwa watoto na kanome ile equipe directement. Ilikuwa nome equipe Alexandre Sport. Basi da Mariana, neno la mwisho kulingana na yale yote ilipitikana siku hiyo. Kulingana na yote ilipitikana siku hiyo, kwa namna ya upekee nilifurahi sana, na kwa wote ambao tulienda visite niliona furaha ndani mwao, na njoo yenyewe ilinifurahisha zaidi. Ile kufanya les jeux concours, kupana makado, alafu kugabula chumvi, sabuni, mangu, mavazi, makaye, gisi watoto walifurahi, bopeke walimani mastilo, bopeke gisi walimanifeste joie.
Après pale tukakuwa edifie gisi tulipartage kale ile chakula yenye Mungu alitujalia. Ndio haikukuwa mingi gisi ulikuwa unawaza, gisi ulikuwa unasema, lakini aiwa Mungu alimultiplier gisi alimultiplier samaki na mkate na tukafurahi shibote. Asante. Asante, kilikuwa kipindi chetu Amka Jamaa Famille Debout ambacho kilitolewa kwenu nao Mariana Muhigwa, Hortense Fura Birato, na kwa ngambo ya ufundi tulikuwa tukishikiliwa nao Mao Bita Ramazani, Bwami Vincent, naye Jackson Etebingi. Asante na bye bye.